Oi, kau. Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Leno fuanga e matua fata waina iso o stangata. Au e fata pena I mono tu wa eziato, siaki mua mua o pepe balanga I le malaiva le tele. Ona e anga ine ilo tutongo vandi, o lo o yai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I the security. Ona e uno whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa I ata te whanga whaafiafianga ma so o se porokalame ia mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tongi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta la mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulawa le mea te whaia o le te tongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o lana se vahenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga monu. Le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Farmer Losi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 685. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha.
provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. O folo fam fatalo fatu le nei vanga o le afia fina o fitu minutu te nei le tu lai fa. I le tautua amanta ma le tautua fa au pea le tātou Blue TV ma le Procalabe o le tauta iai. Faiva o tātou batunu, faiva o tātou malo, faiva o tangata lau tele. Ai meise le faiva o ainga, no u mai kale si au i tu malo foi. Ia fa la pot putonga, ia ai meise o so lava se so sayete ma tangata, ua ta ua o tangata Samoa. I le dei foi vaenga o le afiafina ua fitu minute ua te alfa. I le aso tofi le nei. Aso lua suma le tasi o le masino me. I le tausanga i lua filu suma le ono. Pe afa pe waru foi ua ovaro pisi kaungalo ia o e pole are tausanga le tātou te iai. Ia afa malo le folau manuia. I le langi e mamama le soifua lau le lei. Ia soifua manuia i le alofa. Maleanga le lei aputi-puti o lo tātou mataisili le langi. Awa o ia. Ia le ua ia lima tai ina lo soifua. Tai mai fo ilo wola vai vai. Ia ua tātou whaau pea i peau mangarungalu o le ea. Ia i tūlanga o Procalabe whanei o na pō. Awala tele vavave, awala fiso o ta inga. Le o mwhaiai o na e sila mai. Ia e ui o tele o ilo atu. Ai wala va lau sangi wha manuao. O soufina ngalo whaalia, o si au love, o si au like, o si au share. Wala va lea e momoli mai ai langona o le fiafia ma le manuia o loo vai lua tutusai i tātou. Ia, i le tamau a inga e whaasoa mai e le tua. Whaatalofa lea ma o whaafei loai. Ma lo le soifua manuia. Ia o amai, o le fisili ia e masani ai o amai. O amai oe, o amai lo a inga. Ia o amai si au whanau. O amai fo i lau pesinisi, o amai ia tūlanga o le company. O au mawaenga e pele ia te oe, ia o au ati na e fo i la fumanu, ia o tūlanga whainga whaiva. O vaenga u whaamanu ia ina i ele tua, o a au, mo ulima, o amai. Ia o amai le tūlanga ia o ongar whanau,
ia wa ele na mare laina o nisi o le sacrifice fai e matua e le fai ngofie o nisi e matua o tupe uma e fa mua tongina wa onga taunga ta pili ya onga fana ia o isi tutongi atuai ma no foanga e no fo mawai nau ta inga e pei o laisa laio sa ili le aulo fa peia o na o masini te tele matanga te fu ele o inu to afa manu e eli e ko ale e o ese mai ma pele ma e o ese ma ainga ai o fu ile isolate se no foanga esa ili ai mai lalo o le aliti o le ele e sa ili ai le me ka o le aulo alio penginga o uma me fa pena e fa pena uma le fo longa tatou i matua i fanau pe o tara o fionga le tua fo mai fa putu oa matua i fanau al wingo na fa metalanga lono winga e pe o nga ku ue kanga kai ku wangi usila auskaria mai sia tunu ai o ngofuanga mamau e o ngofo ai o e lingo le euro fa pena uma sa ilingo le poto e faiva onisi o matua o isi makua e fai ikula male a fai drive ya so uma e mo moli le fa nau ya o nga ile fai ngofi male fa nau ta inga ina ia maua le sini male tau o fa mo nga se lu mana imanuia ya fa talo fa le mo o to le ni vanga o le afiafi afe mai i feo yo le jala le lei au ona tofia le tua fa malo le pali fa malo le ono sai fa malo le fa toa ia ele fa ngofio to faiva nisi o lo fa yusuna fono e kalesia o nisi o lo conferences ele ngata o Samoa fa fo atu o New Zealand nei ma fa fo mai o Samoa ia a o lo fa tau uina lava ia fuanga le lei nei ia awa le fina ngalo le tua ia fa talo fa le na mo au na tofia le tua mo to fa le tua ia e maisio nei missionale ila tau lo tau suina le pu vai o leola mana tua mai e eselu i kau e fea ngai ma le faife au kausi e kalesia eselu i tau e fea ngai ma missionale e le kausiangi e kalesia ai o lo o tala fa auto ma o e ka la i nga ruenga le tua le fina ngalo lava le tasi o ese nga o le leo ma moele i langa lafu ma moe faife au malanga e kalesia yes e maybe e to atele ai e alu wa e masangi le kangaka male kangaka o laulava e kalesia a o fa fitau le fe ngai ma missionale matanga ta sava valitala e fo wa lu itau e tele na fe ngai le taimi male aso ia wa foi langa ile on kanga ka ro wala ko e ke me ke ku ia ko il falo le au musalemi e ke ku ia ko ke ku il falo le au hindu o le au pura buddhism ia o ha uma ese tantununga mafang fa pena ia ese me se foi o isia ke ri siango so le ava ai mai au fale ku isi ke ri siango so le pia le au fale ku le au ia vampire so o tanto e tau te tala noa tele le mea lea o le fa mai e tau na tātou ngā rue fatas ai gero laukala e o le siam pingi foi tātou o mo meo o le meo le maporoku i le si kaimi e peiwa e no faa o e faala i titi lau lio wa e no faa o e faala i kiki fa pe ngā a fa pe fa kai kai nga o e ke loku le ala lotu e nga o kanga kakala i fo o lau loku ke kari inga ai se fanga i ku ia kulanga i kala i ver mamonga pe ku ia foi mo ma Yehova pe ku ia assembly za po a fo ia tala inga fo tole e pe ia le ke vai musalemi fo esa o e kala ri siko inga wala au ko sa mo e ngi wai le ngi fai ko muri ngi ya fa ko aka ko fo far palangi au ka ko ka ma ho e pure sa ro ko arsa vidi angi mai le vai po e ka wa fe ko ngai ka la i fo ngai i le si ai ngai la fai ya ki pier ka malo
ke pa mer ko ingai runga le ka wa fe aku o yo ro fa mai ma wo missionary o le look e ma wo missionary mol ma wo yova ya e kiro ki alkamano e se le loko alkamano mai o okay olan mele ki wa o mai fa mai ngai kala ya ole sua fo yova e tau ya wa man ko pi a ka wa le loko pi ole ka wa fo ngal sua fo le tua ma a yesu ke riso fa ngai ya ole fina ngalo yova ina e tatu okay ma ngai ya o ai ko kama e mai ngai mission e hala u sau no mai o ai ko kama e wala le wingole se le ko kama e ngai kus pa ia o ai le ko kama e nga e ngola ya kadi mai ngai mission ale mai oi ya fa fisi ngai lau sunga fo kama maku o sa ka yo nga e la okay o ai ko kama ka papa ya ko ngofo ngai ve au mai ya ole na taina le papa o mose mai ia o mai nga fa au e ve ia ngai fa au e se me wa fa le ko ngoi se kala wala vale e fa mai o mai nga fa au isi ai ngai e ko kusa le yar ko kama e man ma ko kama e ko kusa le yar ko kama ngo fa pe au e se ko kama Dia la ka fa u fale mai o rua fo isi ka ko karkara ngo po ko kama ale o sa ka yo fo ma ko kama o mo se fo ma ko kama ai manga ya la fa sa va di vade ku ir fale dele e kele ai nga misale po o ke la ngo ngai ese kama er va nga le o la ya va ya ma ko wa fa ale ko wa fika ko inga ya atalo fatu ya i missionale fai fe autala i ole au fai evangelia wa uma fa langinga ma tau e fa ingo ai o to lo o ave fu o nga luenga le tua a lor fai fa aua to te fiu ngo fi aua to te fa to ino to faiva ma to e tau ma fai e fetu o to taimi ua whaahalu ngā le tua e le pine lo tau taui e tele ioe a wale ngā le tua e pauar kako kamafolo oi ko kamafolo ri e pauala nga si vai nga o kau ese kako kamafolo o yongan ma ko kamafolo ale ngo vai ku sa mor kako ko ngos tu fa pe me yo no ala ko kamafolo ya ese ya fatalo fale au na tofia le tua ya e me se foi nai tapu sa ka lo fai au karngoa au kala ia ve foi mal au tapu sa pele fei talo fai o el tofine tu lole tapu sa lo ikanata ya de vanga le fiafi ma lo so ifo mluia ma lo fo fa totoa e se lo fia e va sin ngo la ko ila malanga mo america lo ko ngofo anga o kapusa suli ma ko wa yo wa ma wa lu wa tili fa mausali nai loto fa fetai male loto lo fa ile au nanga nei fo i tau sala po tau po ila tau au ma ko kuanga i ka lo fa ngar fo ya ringo si ki nga ma ko sa mo ngai California atalo fa tu ai nai tatu te lo se to malanga to ya fe ku se i ko la ku so ko ka kalo fo ko fu ai ko ngor ka malo sa oror ka mai le tiapo ngai ko lo makalo ya fatalo fa tu ya te o to malava au na to fe le tu e so se fata fa taulanga fa malo atu fa malo si au tu foi ya te o to e le fa ngo fie nei aso e ngatai ona o aso foi nei ngatai ya wasau wa kele vave malo lo si le sau o perfeka pepero kusa wa malo si mai le sau o perfeka pepero pole au kama fo yelling wa malo lo si kele puru afio le mai kamanga ai pe wa kausi lo mai ya a ole ale tulanga e ya ele ta tau na tatu fa fina wa ifua
ia ile finanga lo le tua mo tatou wala I malo fatalo fai lau tele au tau u malava u mawhai o na tatou mafuta ile nei vanga o le afiafi fatalofa ma ofo lo fatu ma lo le soifua manuia ma le langi e mama ia fa malo si au mo tatou le nei vanga o le afiafi aua e te fiu ngofie io aua e te fiu ngofie o le isi taimi a tatou soifuanga le nei e tau te nau ia fai loa maua loa o soifuanga nge whapenga ma fau o tatou le ala foi le na a tatou wo ia whaingi pisingisi a kako wo fai ka ba foi le nga mga onga a maka ngai ka ko milion ia loa kai hau ai ava alongo tunga tatou sa mo ai saule business plan oka e koi kiki se furu suru lima lua se furu koru se furu kausanga o le business plan whako a kau vai le me ka uole a o le tele o tupe ai vai la i ora ka milonga kuanga e la kuwha mai maurkai mia ko inga me whapene aua tatou te whiu ngofi ke lola utala le whai atu ai ainge ka ngaka e piko sili o nga ola inga le mea lea o afionga le atua o ka kousa moa te koe whakula ukala ai ni tangata e tatau o na ola ina upu lai sa ungoa mai ai afionga le atua pe afa pe mongi lava I o ka kou loko mkari konguinga o tatou o tangata sa moa ai o ke ofo fo ipe ai fesiri ai sea Iyo o ke ofo pe afa I ke fesiri ngia ai sea le anga o paua le o le akungu ue hilo nga wha avai I le atua sa moa Moa e malo si fo I le kulanga wha akeri siango I kokongo o Samoa ngai lo se isi lava karikohunga waiai I kokongo o Samoa e makua malo si Samoa e na Pasifika it should be the number 1 Pasifika akungu I le wha atua tuanga wha akeri siango longo winga o ka koua ia I le kuspa ia e le ai ma se mea ke fe silingi ai se mau se kasi po se fai upu se kasi o lo sau kongo kuspa ia pe a fuantu le upbringing o kako ai ki rola ua analysis ma la u kau kilo a tau ni tangata pito sili na lelei ma pupoto e faali manatu ma fauinga tuspa ia o kako a ole ola inga iyo a ka ko wo ka ke fa makala inga oh my good boy e matua au ili va ili fai ili o ha uma ko inga ili uma okay lo fo yo ka ko e makua ya ile makua loloto lautele mawalunga mamau o le matua va ili inga o le upu o le atua ai a kaungu ulo ile me fo ile le fa mai lo makua sa vai olai olai e o lo ile fucking ngonga oh my good boy nga o le fucking ngonga ke roi drop mai aka ilor ku do se furu le ka ko mangsambo ga ilor ku do se furu le pala sier ka ko la kapisa mo fa ku la nga awor la lo lang pe ku kusa mare ma wala lo pala si ai tato ile ola ina fai la utala le ona fo ile le ole fa ku la kala fa mai sa no nga stasio taita o fa longo ai ile me ole ola fa tua o fai kau ku ngar sa ngar ka ile ta ile le kale si skrisolo pa yo sa ngatai fa mai le fa ile kai minga nga sa wile si singa ile Pasifika ile tulanga ole fo ile I think dedication so le malu o se ngar nga fa o se son ore o se vanga fa pena sa nga fe mai lai Samoa fiki konga mai sia ku ko fo ilole al malanga ya America na fa matala ye le tai le ese esenga o fa atua o tangata
Makala rola ia leo Samoa le menga o mai ai. Makala lo ma leo o le afenga o langa malanga i Tonga. Ke role kausi le fia me to te le kalesia. Le mele te tau le ki kau fa so ku ai. Ai fa mai le tala. Walaki le uma e o le saunginga i Samoa. Fo mai e uma lo le saunginga. Ai palasi lo maki munga ai vaila le ka ape ka ngaka. Au uma e le saunginga. A o lana te talo le nā langa inga ua wa ia kurkala o le kaue le anga e timu. O le te talo na avatu i le tu. Ia tau a mai se lao se masele. Se i wha umar saunginga. Ia mō ka ngaka. Ai wha mailana na wha umma ai palasi roma kimu. A vaila le halu ka apea ka ngaka. Ai o oku i konga. Ai whai mai o whaia le saunginga. I wha wholai ku. Ai palasi roma timunga. Mai makua malingi a kimunga i konga. Ai o te ili tai vavai e tunga. Wa lo fai ka ngaka funga le langa o lai pi o le paka lai fai. Le ai not a one person. Nga move ngaru ese mai le mea nga sau fai ai. Lai kau ma fai uma ka ngaka kimu. Alai sau fai mai mafusi ua ma i fafole. Malai. Le alai kau popo le alai fai alo faku sau nginga sau ngonga yo le kau fa pupu uo. Ai va ai e tunga le tai. Perfect. Sole. Le ai ma se mange e nge e o ngaka konga. Nga o le a kili ei pe ua makua nga lue i le nganga. Le ma se sie kau va e kunga e kau nga e. La le winga o le mele tau vali atu. Ese nga o le o langa wha kua. Te re whai atu la langa e ke kangwa o e whai whai ungo na me ai langa o lai observe te tai pe a malanga mai kiro whai pape ngai skai ka yo isi e kalisia. Te la ngona ia na lao ama lao fia Samoa nga wha lao la waisi da fia ele tua. Nga nga palasi or kimunga ele mse se koe wha alo le launga. E su ele me maduere inki ala kowe. Ai o tu o tonga amata whatoa amatu ai ko kimunga. Le la ka u misi alo fa ile o fa vai fa ko ka inga o misi alo fa langa ile o malu la fa fo mai le open area a ve ku sa fa fa mai oh ele ama se fie mingoi ele mingoi pe malu e o ngor ki mule o sa ya mana ya nai na me fa malo si o ki le fa mo ta to uma o fe ga uia ele te mi fo ya lo fi ai oe ma sungu i mai o fa fikaudi makua kofo inga le fatu tua kofo inga pe kau ke ola inga ngai mea ya ai o fa malo sina mo tato sa o le tanga tale o mia that was the name of the leader Prophet Russell M Nelson tanga ton wana o ngasa nganga ya te ro fa ilangila na fo longa le o suitu langa mai ia President Darlin H. Oaks ole President tonua le ole misiona Filipina le temina o watu wa ile mission ole tamalo Darlin H. Oaks a o VM apostol a o yefo ile va ile area ato a Filipina ya pu le misiona ato ya ale wa ave fo mtai ale mana ya onai motunga afa manai mafa ufonga fa le nga fa tupu ina ila usava dinga o ma ele haki se ako ai o lo tatou tau mawhai pe wha pe i o na tatou tali pupunina leo Sofia o tatou e tofo ina i le whatuatua ma leola o a uia ma lau porokalame ma ru i kau o le aso o ka e su ngami ai azo taua alo ku ia pa mai le pisi era ngalu i lave mai le oso mai le earthquake a le sau le asio ia ma hang i solo mai ai ole me pito sili no ofia le anga e ia Yesu si o ka mai pau ioi e ia Yesu si o ka mai pau ele se va akele singa o ka mai pau ale ke aro ko ia ai te lord mele no ofia nga o ma le anga pa ia le kau kai inga si o ka mai va le la inga fai mai a pepe si mai a fa maluka mai le makangi
fai mai ai la Yesu isi o vaa o le alau me fai afa e te ata i le afa ko ke sila fio ko orma kwa le make sense au le ko pe a e tango e tu i mafau faunga o le olanga ma le aso faiso e le palengi i le ngangana faa matalaina le ko inga fai kau fa pea ai Yesu i lo va afa mai eke akai afa i le natural le afa e le ise akai ke fai le mele e sa ola ukana ai kau kile ion marolonga le afa fa e le ai se aka se vanga ele anga lo mafofau se vanga nga eke mento fa ko aire ako ko ma lo sio lo mafofau tulo ngangi mai le ole afa in reality ai e aka ele mafai however peitai ke le yo le peitai e nga o Yesu ai ko kongu o lo va e mafai ai langa e fai le meranga only Jesus e to tonu o low boat yo kenu e nga o Jesus lava e mawhai ai luanga e whaasanga mai aka i a wha ai sea le anga o ia o le kaukai poko o i o le tautei matapalapala o i o le tautei sili e a e ai manuia o tatou whaiva tatou wone malolonga a foi mai malolonga ia ona whaafeiloa i le a taua God Father manufui e lungo le tatou pokalame e le vanga fiafi e taloa le lima ona tatou whaafeiloa i le tatou malo whaalolongia le fionga ia tai o li seu fiti ai maso o le sa tu i le foe e le no foa vai maunga tolu peitai na toe wha ma vai ma wha se e tua ngalu o na wali lifa ma sui tu langa lona taritonunga i le wha tu i le tua sa ma utasi le fatoa umala to fainga palota la ititi e ui e le imanuia le tau fainga ia e peitai ua iai tua o patatua ia le ana wha manusina i le asoana na fiola ua i fonga le malo i le wha masinonga tūlanga o nisi ia o tangi e pei ona i uma iai fainga palota la ititi maua le avanoa le tau le lima tātou te whaatara noai ma le fionga i le sui mamalu tai o li seu tātou maralonga Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomo fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa
call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata waina i so o stangata. Au e whaata pena i mono tu wa e seatu, siaki mua mua o pepa balanga i da malaiwa ane de tele. Ona e anga ine i lo tu tau gavandi, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i the security. Ona e ulu whalero lea i se wa inga e matua i maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eisona te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima ta la mo tangata mātutua a e lua sumara lima ta lau mo whanau i lalo se furu lima tausanga. E paulawa le mea e te whaia o le tutongi online o na whaani leo lau City i le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o landa se whaengo le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo airport VIP ko.